Hambai narum media sana, angka angagi mau bisipu tongmani, ang bisipu nu tayak kere ang tak ani hani bubakaran ang hamzabe ang mau thawang hapailah. Asunani. Age BJP ule neng tamo no naharai tongmani ke tam ni bagai bo caya no hore neng orok phaika bubakaran thansani mariwa. Ang agi BJP tongmani to prathama tang hamza tohana, apang bono ang sajalia. Bonang sajen bagai ang tak sini habu bagarani aro ang hapailah ang. Norok busuk family te busuk butar tu bi phaika tini. Ani poribaran ke dita butar. Ke tutel busuk jonarong na nok tini tutel paran miliwe. 24 poribar. 24 poribar. Butar hingkha 47 ke o paran mungkhe tamo. Ama jamaita para. Bo bisi khobja. Jotonbari. Ke nin sini mungkhe. Ani sini mungkhe sukaram jabrma. Long live! Bubagra, long live! BJP party akar federation khabai kubai lam sogo. BJP party akar federation khabai kubai lam sogo. Bubagra, long live! Akar federation khabai kubai lam sogo. Bubagra ke. Borong ganang tini je age BJP bodol tongnai rok tini nini nono sajagite bubagrani thansani marina sajagite tini nono nini yagromoi borok tipra mothani bana rom phaika ningle borong no tam ko ksare te tam ko rok sawi lam sokati pulana je BJP pulana je BJP no sajag yangai BJP yakari phainai o boidobarini Jotonbari bisinengai 24 poribarni 47 voters borno ang lamsogo kewa poribarni 2 voters 3 voters kai phaika ang borno pulana lamsogo inke o jagawo kuno kebono ano hamjagi ba opratna hamjagi aboni bagiya jotono chung bubagran hamjago bubagrana hamjagi se phayu bubagratni bisingti jeni tiprasa yok samada mano hini wansuk laise ang nijebo fast nismi yapeseu boro je phainebo bubagrana bisas khaise chung jotno phai haini bagai tawbok para amchai wa already khobor mani tongo BJP yakare Congress CPM Congress to krino CPM bo krino je kisa misa tongmani bo boro yakari phainani bagai tabu kong roholai tongo ke even IPFT yakari bo ti promota phainani bagai borok tobangma ano kok sahori tongo tani bagai IPFT yakari phainamo chumani khangke IPFT chini ti prasani kok kisane ni samani kintu Bidhan Sabha tabu jor kun kok kisaya abono boro chajakliya ek সময় IPF নে chung jotna chajaka haipano sarkar achu boy manun poriwo borok jut sarkar manun poriwo borok tomosa o CPIM ne bagise tipralen masano ge tabuk CPIM kari khangke borok greater tipralen nangliya abai kok sawi tong borok kabo chung Bidhan Sabha khut au kok samani khnaka haini bagai chung nijebo tabung khangke IPF no chajakliya party songi klangne role kahamno chengfrule kahamke no chengjago tabung ne IPF ni leadership rok ke phone chaya kebo phono tuidul mane kre o tipralen ke phono ideology kre ka ke borno yakari phainai bo tong kabangma tang khangke tabung ni jugo o je portomano chuno phiok mane khangke khoroksano bo khangke chini bubagra ke bubagra naharino chung jotto himlainai thansani mariwo chung jotno amotoi anaros o chino chung bod riwoi chini phanno chung phunuknai chini man thaino chung tubunai taisa haina hai 2021 wo chung busak 18 seat be kaplain ka abon le kabang seat tu bui chung 2026 wo taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang goi ke 2028 jese khapana chini lokhon chini tiprasani chief minister samnani abon chini lokhon au lokhon nasiguno tabu jotto tiprasaro khasika bachakha sichajak khansang chung palki kaplain nai hambai Bubagra ke. ke borong gunang te kaisa tabuk belakena social media awayongi tongo nini amchai nini BC nini community hinai IPFT bodolo thangka rok hinai tabuk belake social media awayongi tongo ne omno tile nang tam kok sanai te nini tam kok phirok mung tongnai ang o kong khasaru je media no bang sanai boro hai o bhai jatini rajniti chung thunai jariya kino o jaga joining khainai jamatia wa tongu tripura wa tongi mano kino kuno din ang no request khainai kuno din news wa jamatia rok phaika tripura rok join khaipaika abai tasidi BJP no chaji yang yakari phaika angke abo kong sari bor khetamo tini uchoni bisingo
टिप्रा मथानो जों 99% जतन टिप्रा मथा मांसि अब आं क्लियर के साव यो खरसा खरनै बीजेपी बो तंगमानो सीपीएम बो तंगमानो कांग्रेस बो तंगमानो गा आबोनो सिनों उच्चय आनि आमचायनि उच्चय रक फायखा ने फुनु खां माने तम ओ उच्चय कैंडिडेट नि बागै माने उच्चय रक चाजाकलि आंनि थांका थांगि गुरि नायदि चिनदे पसार एलकावो डोर टू डोर गुरि नायदि टिप्रा मथा कयजना तंग ओ जे न्यूज चैनल खाइ तंगने रनो बा आंनो थांदि ओ जागा कायसा खरकसा खरंनै बाचावै उच्चय रक जतन थांखां खांके बर उच्चयनो रिप्रेजेंट खाया हाइसि ओ जागो राजनीतिको कुनु जातिनि बुङो उल्लेख खाइ जे राजनीति थंमाने आबोना आं सेलेंगो आबोना आं निन्दा खालायो कुनु दिन नर जत मिडिया रनो रिक्वेस्ट खाइनाय ओ जॉइन खामा जागावो जॉइन खायका आसु परिवार नि आसु भोट जॉइन खायका अब पार्टी न याकारि फायका आसु सिगांगेन चानाय ओ जागावो जमातिया रक फायका रियां रक फायका त्रिपुरा रक फायका अब हाके नों तमबा जातिनो खागि तमानि क्लायो जाति बेदेबाद खामानि क्लायो अभाय राजनीति कुनु ताथुंदि एन अभाय राजनीति थुं तंने र दिने जों आईपीएफ नो एक दिनो जातिनि बागै सामुं तांने पार्टी नि जे जों संसाय रहमानि ओ आईपीएफ नि पार्टी जे ताबुक अमा हायखाय जाति खांनानि राजनीति थुंनि तंहाके जों आईपीएफ नो कुनु दिन लगेरिया केबो लगेरिया ताय र ओ जगह आईपीएफ नि कुनु नि कप्लाइंगिया आईपीएफ नि हागे ताबुक बीजेपी नि बी टीम कचारमा जाते चिनी टिप्रमा थनो गुसना दावै तो मत सावै उल्टा पुल्टा सावै टिपसर न अरे परे खाइ बहुत सकाक क्लांगै कचारमा जाते बीजेपी न लाइन रहनी अवश्य बरंनि आईपीएफ नि कुनु कप्लाइंग माया बर बीजेपी न लाइन नाने बागे सामु टांगि दङ हायपर बर जे वानसुक माने अब कुनु कप्लाइंग या कुनु दिन बर नि जे वानसुक माने अब अंगिया हाइसि जे चिनी बुबाग्रानि तुदुल मुंगय अब जे सय तुदुल मुंग जे बुबाग्रा सामानि अब जे सय कक जे बुबाग्रा सामु खाइ दङ माने अब जे सय सामु बुबाग्रान से जों जत लगेर लायनाय हामबाय